Amahoro neza amahoro ndabaramukije mwese umwami wacu Yesu Kristo abampezagirire nongera ndabipfuriza Pasika nziza urukundo mukunda Yesu Kristo rwongerekane mu mitima yanyu. Pasika si nka bonane si nk'iyindi minsi duhimbaza mu kurya no mu kunywa no mu kwinezereza, ariko no kwibuka ko umwami wacu Yesu Kristo yitanze ku musaraba agapfa azize ibyaha byacu no kugabitanya kwacu, si kubera inkomezi zacu, si kubera ubwenge, si kubera ibikorwa byiza twakoze, ariko no kubera imbabazi z'Imana n'urukundo Imana ikunda abantu. Muri Tito igice cya 3 ku murongo wa 4 haba ngo ariko ineza y'Imana n'urukundo rwayo ikunda abantu bimaze guseruka gakidukiza itadukirishije ibikorwa byo kugororoka twakoze, ngo ariko nk'uko imbabazi zayo ziri. Ndakwifurije Pasika nziza, mushishikare gukunda umwami wacu Yesu Kristo. Paulo yavuze ko icyo tubera ciza nuko twobaho tutakinezereza, ariko tukabaho tunezereza uwo yitanze agapfa akazuka apfiriye ibyaha byacu. Uwo rero niwe dukwiye kunezereza kandi turamukunda naho ngo tutaramubona, ariko ndakwifurije kumukunda birushirije, urukundo rwawe rwongerekane. Bibiliya irabyemeza neza ko mu minsi y'iherezo ngo urukundo rwa benshi ruzotimba. Rero gukunda Yesu nako ntirutimbe, mu mutima wawe nirwongerekane nirube rwinshi. Yesu yavuze ngo nimwankunda muzokwitondera ibyagizwe byanje. Niwisuzumira rero kuri kurabikora ko wagira ubuntu bwo gushaka kuri no Pasika, ukibuka ingene Yesu yagupfiriye, ukibuka ingene Yesu yazize ibyaha byawe. None rero nawe icyo asaba nuko nimba ko kumukunda kora ibyo agusaba, ibyagizwe byiwe. Kandi ibyagizwe byiwe ntibigora, risifi gusa ko umuntu agwanya icyaha, umuntu akihana neza, ubushobozi bw'umusaraba bugakora ku muntu mu mutima wawe, umusaraba ugakora igikorwa. Ndabifurije Pasika nziza, umwami Yesu Kristo abampezagiriye.